Ka United Democratic Front ni UDF kakanhun badan hakaliang yatei HKHDC hakasingi baar kalapanlong kajing yakan ulang banyak keren hakabayde berkejingjia hayung kuli hakabaka sarkar Asam leng bagi magistrate berkipulit kilaput jubor ikipus elektrik balatung dakatanat MEECL baru kajing syaktakti UMDC kamauti ubaca semarngar ubderu sekretari ka UDF ubalayang rambak marway kum UMDC banyada yala kajong kakandau kasyap. Hakan ika jingalang kakanhun kala premjur ika jingle jong ka sarkar Asam bat simru karai ban leji kandu yo CEM ka KHDC ban pesngau badai ban lumlang ya baro ki MDC banyak keren halor kan kakam lakalong ban le chadu katega jaka ban le jurip uba pencengan NSM ubreu chairman ka UDF haba keren cekilat thai kubor ulong baka jing tolot jong ka sarkar jela kapenlong ka sarkar Asam ban sim kabu haki babun kiliang kamtam hakabade bat upul usam haka jingang jung minta step bandingnya mak kembali empau gaji selongok ban panai menisir ni Pak Charles mangar walau dia MDC jongga mau hati tenrei hauden bagajing khot di pai ba halo kaniga jingwan di kulit Asam ila mare ut sah yong puli ka bahab apo ka konsumsi jongga jira ni habanai ku belajar pan ni Pak Charles halo ka courageous decision ka jongi ban present habakum ke terapor kepada kisausan bos ki kulit Asam kita. Pada baru ni nakalian juga dia ni penrem yang kulit Asam. Kalau kajing takti yang MDC badan rom jungi Pak Charles Mangar. Kita ilong atli ke hakaba ya dai Pak Charles. Pada kajing kedua jungi mentah ka sini nakalian jungi ngasim da kawe ke jengmut. Balora halor kani ke jingjia buat yang puli. Yang kenduk yang siang baulum kerja ia ka all MDC meeting banyak discuss halal kan jinjah apa yang puli kepala tak sisa nak kebentar jungi baru ke MDC banyak ke jilatan board yang kulit Asam baru kalong kaji ikut ni kalong ba nak kalian jungi ke district council nak kalian jungi ke MDC berarti 5 nasno bakal ada ke porpannya lalu nilai syaki sport nak kebentar ban pentingna yo put Usam kamdei syuk tang ban sulai kumtu kam kenu kajing bersisa ade bandrang kajing bersisa nang ba kan yarap yang ni bagi claim ni ka teri jengi kat kum ki dulen ba skam jengi kabang sulung wa kalong kajing jia menen ka sini kalong kani ke baru sikata ladaka sarkar Asam kasna ki surak bad ki wei ki bayadai ba ka development jubor borobor ki jubri ngan da ka baong ba kadon ka agreement ban ailat ya gino ki bayde ba karoi ka pa hanai ka basnu lungo pade ka long ba pada ka megalaya jungi kawan ra ya ki lat penro yang di wasam mut wan ban pa wen no sendor yati pus elektrik te hamni ngai ba ka jisim ka bu jong ka sarkar Asam ya ka jing trot jong ka megalaya lada trei ka Asam hapa upur Usam jungi yang pamilai namar ba ya kirat development nyem dei ban long di kuntia kar balada mangi pada ni penroi ya kisnong di tau hapa upur Usam jungi ka Asam ka ban penpra te hamni ngai ba Asam ka sim ka bu ya ka jing plot jongga sarkar Meghalaya jaga jungi mo 1969 habadon ka dispute apden ki armama muslim ka himam lim leng ba ka kut jong himam lim ki ba khodia ki arleng mamna ban ship a decision mo bansim ya karai ban pas ko order 1969 tenrei ngai kumba ka Asam kanong khin pori ki kot isla namar ka yi ba ka state ka tlot namong ka state ka tlot yitlot kinong elam jongi ka state level bansim a farm decision during this very crucial time